Mushana Production. Omukwe atajugire, omukwe atajugire, omukwe atajugire, tagira kitiniso wishazara. Omukwe atajugire, omukwe atajugire, omukwe atajugire. Kagamba chintu chono wishazara, Ishazara nyinazara, Ishazara nyinazara. Kagamba chintu chono wishazara, Ishazara nyinazara, Ishazara nyinazara. Kagamba chintu chono wishazara. Ogutakunyetegereza shana utakumanga endagano kamukizo obwenge twakora endagano yo kunguza sha utakukimanya kandi ubwo umuzenga gaba murebere na speed yabaroho nsigninga hati manya tibe tibyangu ta utakuncengo ani endagano bungi ni nara Wabina wewe abo warwabina Wabina 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 we Hasho kumushija Bona ari kwakuya kanisho kumureba Nanda haya namureba aje kurungi hatare eyo nkofe inare yerye harwabina kitana cyetegereza ebishabanyagi bino bukoryo kandi bino bukoryo none ikiro umushana ari imbere je kitana cyetegereza Rwabine bi watandika bihe Ibiki? watanga kunyeshereka
Tindagambe ngo bagamba banyuka ibyo bagamba bambata. Norebu watandaka. Ebikishikandi sebo. Ona mazima watanga kunyeshereka. Aha, Esandeze uhuire nkisho wawumuka. Naro ndapelo karusha ngutakatura hoga muntu. Hata nabaninda bho kuzo mbyanje. Unkureba. Kuza kuronda umuhanda wo kutora mukwijaho kuzaho mu bihimba byawe. Tinkura muntu. Ninde umuntu hakoze tinkureba. Nje kuwande wanyeshereka. aha sebo. Mwene omukuza kwisha kwawo nanye natakuma ngo ndakwisha. Kandi abunki wanyeshereka. Kashi nakweshereka. Nyina ntakwesherekere. Mpe sente zanje. Tebi byona tubireke mpe sente zanje. Esente. Ote sente mpe sente zanje. Mwene sente amazima gargo tinkaze bwine. Kunka ni ndaje kuba nasubona amazu. Kandi mushanga kushobora. Nakwe bagamba nabanyuka tubiye bagamba nabataha ninjana ubireba. Ate shayo kumaje ikatimpe sente ote sente zanje. Esente zose buno kuzibona. Kunka Zinkai. Ebirebe twagambere bwawe byesande ihwire ngargo wawe. Tino unashangireyo. Nayeta pe. Kashi no kashanga tutari mukando kutaba mutu bwaguri umusango. Tukatari mabuka. Mwe tokumangwe birebe nakwire bikawayo. Ukija wanga mute sente zimburire. Ngo kanterese mu wanje te sente inkazimwe ninga wijo mukai wazihire. Ashinkizire kantine sente. Hata kinani kushaba n'ikintu kimwe. Bwana rwabwine. Kwa te sente zanje zimpe ninga oyesasere kuruba sebigire byawe mu itaka ryanje. Omwitaka ryawe. No chumango kakorenda gano kuwanguza. No chumanya. Enchi? No mango kakorenda gano kuwanguza itaka eryo nebere mubyona. Esente zo ninza kuzikwereza. Kandi nenda gano. Ejo yo kusunogamba. Tiyo nakoze. Hati nyamageza gendo kwa. Leo ryo mushamukuru. Kwa te sente zanje zimpe ninga kurugeri izobo. Utagarara kuruba to mu itaka ryanje. Wahora. Esente zo ninza kuba nazobona. Kunka tukaragane birabe na mwenda hati nebiro binga. Tukaragane birabe na mwenda urwa kabiri hati nebiro binga. Emyeje satewire. Okwabwe nangwe hwire. Kunka na inkuse nintahuri. Manyo bwire burenze cyo mingambira hati rgahitaka. Korotine sente yesasiritaka. Iryo Itakero wansingire erwangurize. Itakero wangurize. Nebiro mubyona. Nabwe no kusasira busasira. Neri yenjo mundagana yitwakozere naye kere mkonka mwenejo nakusasira ntware giside ya ruguru eje wabo hingirime bimba nebichore neje just kusasira neje kere teka michitisa ko umuntu mukuru konka byona nkabye ningira ki otagarko mitaka ryanje wanyitegereza otagarko mitaka ryanje otagarko mitaka ryanje Otagarre bijere umitaka ryanje. When sebo kishonge yandeta nani yenda mazongo nyambise obusente. Abo kubo mwana wanje ari ya university kandi atahundu kugambira ari umuka asitami. Kandi nyine sente zindi. Nyine naho kuziha. Abo kwa kabe nizo mu banka nyine yeza roni kati bakabasa kunyongera sente zindi kandi ubwo ntakabasha shuri. Onashi Noda zinga hili. Nde mitwaro 50. Nde mitwaro 5. Esente zirozuyo kaya yante ile simu kana jato zakira. Mazima nanja ngo birinyi wayamba. Abo kuba ati yeki handi hokusa. Ati noreba nyowe. Umwana hati nebenda gukora ibigeze ngene nenda gukora ibibuzo. Kandi takakora mazima sente zikaro.
hati mbwenu no kunsingira ki nyine kibanza wene kibanza kiri side aho kuri mu Ruhanga ife yanjuka ko ni haroko nyenda hanta ukike motoka aha side yarwo icyo muri cyawe cya side yarwo yenja cyo buhingiremo ebihimba n'ibicura nicyo kwendesha mazima nacyo ni insinga wabra muzeye kinko nang twikirizane esente zanjye nakuze kwabwe shonga yuwanshobora umwana arya university kandi arakore vuzo ndakwije sente konke sente zanjye ubwiro bunazo kwerebero tubikirizane oben ngo wazingaro mazima ninzi kwireza hatorwa kabiri esente no zimpariya kinke miezi nke eshatu ko misho miezi nke eshatu mwene cyumanyisa wanyuma miezi eshatu no zireta n'amago bagazo rwa kabiri biraro na mwenda yazi leta mbwenu nuburu zireta zona n'amago bagazo yazi leta nyene hati moza kumpandikiraho amazina gawa uteke namba yawe Yesu ino sayini ngayife wagamba aha mazina gawe ngandiko mu nyuguti yanki tikine shonga kare Rozio bandamuganda raki asiye nantere sumu aha ati obininyo wayamba mazuma kandi wanyihaha byumwema uko nantini handi okuza kushoma ko cyo twateyeho One namba Yesu yanje yawe namba Yesu abana bakatufukira ikizubu mbenu ngwenda sente wazimara horozio nanyi abo yasiba nanterese mubonanye nantaro anye sete nanya mbanzi hiru mbanke zindi nanye ndeta ku yamba bataka niko mwe cyari kironje munonga yego atukureba manya aho kuba warabire kandi ngukwiga ho kabireba maze ari wanyangwe kindi nteko ho sayinga iri yanke sayine yo kunaka no sayiningo tiwe sayininga uko utuye no sayininga aha ko hero mwana school fees yego mazuma se wowe bari ko ngako kutwikirizana ebirabira na mwenda raba ryo rwa kabiri sente zanjye aha izo zo nzakwija mwene umwe bagamba banyuka ndo bagamba abantu bataha nako siga mushijawe ndeko ndi intiyo wona shinka ho wanyiha mazuma nata kintu ho kurengera kandi ogo wa banka nani ntinda yo ngo barase bambe kare kare bambe Akankunda
ndetera hano ya akatebe turebe. Ndetera akatebe naruha nahoyo. Era um pouco. Kashaka wakara. Akanje kandi? Saka. Wasibote. Nasiva byo kuri kayo? Kuri kayo. Ujya ngo byangu. Aha. Mbwenu. Sente zo nagenda nazironda nazobona. Kamana. Mbwenu sente zo nzizi. Konka ndakazikwire. Ninyenda ngufizeji orengo wajegera kurungi wayega. Aboka nakwatiriza ikibanja canje. Mbwenu oyino kureba ngo wayega kandi niwe nyense bwija ubundi kije kukigaruza. Manya noreba bakuru bawe. Kunabembagambe kimbaga nabagambira bo bahurikiza babikwata kuba amaze bashoma umwaka shomo bushaho undije yashomo bwa saruni kandi kose zabo zona bakazikora kurungi ati ncyo kubarebera kuba amazire bashwerwa abwe imico mirungi abashija bije babatwara kandi buri gomwe wena bakamushuga icyo no kimanya wino mwana wanje ninyenda ngo yege otija kunshwaza yego tata urebe ngutu wampemura wandwanire hari wandwanire hatu manya kuri kubaje nanyi nimbaje nubo ko watini kindi chompire wahurira mbwenu urebe ngo washoma watuwaza umubye kuza gukora bitashikire tuwaza mbashija konki w'ikikuru wazika akushoma kwawe warango wamaraje yego tata mbwenu sente kwa sente ebare tata ebare mnonga rero wagira ngo wasinga kibanja cyawe nicyo nakwatiriza bashimwe naninza gukora ki no mango sente tinzini hati nanye naza kujya ngo mbone sente niko kwatiriza kibanja tata humura nubo rero wasinga kibanja cyawe ureke kutina